Ngay hai batai BJP hai base akoi gi national party huji Bharat ta sarkar pari ba aduga moi masana moi gi leader prime minister akoi gi Narendra world number 1 ni ga post of the adugumba prime minister duna yawba BJP gi state ambagi president ama oina ngarang na hanmana ngangraga mayam na react torpodi amuk sengdoi ba uru ba koi madugi level da iwa dingang de adudi mana khangda bagi changse aduk mati khangdre aduna BJP state president amoina Manipur gi politics tawreisi after Bharat na ningkha tamaba Manipur na ningkha tamaba 1947 dagi Bharat ki manung da leibadi haurakre democracy then akoi state after 1949 da Bharat Mars da matung da tawne se koi loina khang madu yamna sangba matam di odri sam 75 6 8 years khatangai sigi manung da Manipur da kari oyi ai si khangde mana khoi da charge tawgi base ai somaina thamjage ba congress na akoi gi kangpokpi haiba tare sadar hill haina matam da khangna aduda nepali singna namna ta ba akoi gi hana panchayat oiramba du mafam bari khakse basi pithome haida akoi na yon thomba atopa state amada atopa country amada koina yon thomba gi bhatani mana ngangi do aduga hairi ba pot se ma munna khangde state amagi president oiba tari am munna khallaga aina nganga do wa se sada oina nate president amoina nganga do ri ko haiba se masima hana phajana khalla kan nganga do adumana haigi ba se hujiki hairi ba sadar hill kangpok pida 4000 kala pahar sam laigre mari ni ngaming do mayam khangbiram gani aingon do loina malitre mari do hairi ba panchayat oiramba ba mari se congress na pithome Sadar Hill koi Imphal West tagi lawthoga matam dugi Sadar Hill the Senapati district ta pithome senior mana sastori ani subada thangjing se thangting onthome si congress na torambani root course khanga Khangbiyu Manipur praja angang na bau khangabani hairi ba panchayat mari se hana panchayat oiramba duga Imphal West ki makha da DC ki makha da control toramba leiramba pot se masi district council da pithome aduga thangjing sina thangting onbadagi masigi root course na maram oiraga ngasigi irang se haurai bari haiba sigumba yamna kari haini kari do praman tawdum no khangde sibu wane na ngangi ba adu masi karamaina tawgibunu wa bese moi khangde nan akhoi gi hujiti kangpokpi district haiba tare badugi manungda changraba hana panchayat ki oiramba mari se masi karamaina oigibunu haiba se ai somaina thamjage 1971 da hill area autonomous district council gi ek amakhak madu state government nate parliament na pass tawbane haibadi ching da lairiba so called tribal community sing sigi protection adu mohi development gi damakta 1971 se da koi hill area autonomous district council haidana parliament ek ama pass tawbane madugi ek se pass tawga da masigi implement tawba hobase 1972 da order thoga madudagi district autonomous district council se chatharaga Manipur da lairiba akoi district hill district mayam se da hill area obasing se autonomous district council gi election se pangthoga lakhibne masigi election se adum mathang lakhibaduna 1984 bhawba district council gi election se pangthoga lae matamdu da hairiba ek sigi manungda hujiki hairiba panchayat mari oirami hairiba kala pahar 4000 turi bari na chingba hairiba mafam mari se masi akoi gi hill area da chinge aduna maram oiraga 84 bhawba ADC gi election tawraga lakbase hairiba mafam mari se hill area gi autonomous district council da adum district council oina lakhi madu khudam haiba 1984 aroi ba district council gi election haiba tai maduda Bir Bahadur Chauhan haiba irang part 2 dagi Nepali community da laiba nupa amba Bir Bahadur Chauhan se ADC gi member oina sigi hari mafam se karam me khudam haiba aduni hujik lairiba moina hairiba panchayat mafam mari pithome adu tokthome na khoni yon badona min torido mado hill area committee gi 1971 gi parliament na pass over ek ama semam baduda hill area ne leraba adu gi 1982 dagi thabak pang ek torwa horokpa matam dagi 84 bawo se ADC gi election da hairiba mafam da district council gi Bir Bahadur Chauhan haiba nupa ama irang part 2 dagi ADC gi member oiramne aduna ADC gi hill area committee gi area ne haibise lengraba saki ne then 1984 gi ADC gi election se kaino 1989 chahi manga toroga election se adui matungda election se tawgidabai maramdi karino haibada matamduda palamba haigadra lairamiba matam sarkar lairingai matamduda akhoina khangibada 6 schedule pidragadi akhoi district council election se tawraroi hadana chauba issue irang ama haurakre adamadu subject to correction ai madu ningsing badi kitang di ware madu yam kuiraba chahi ni aina khanbada akhoi gi hill area committee state assembly na baw masi 6 schedule se pigadamni natradi akhoi election tawroi haibana chingba adu tawgi haiba ai hafet
ai nijang bani sai di ame subject to correction then matam du ki tongan ba district council da leiriba district ki mi sing do hill area sing gi sing du na su 6 schedule pi dragadi akoi ADC gi election si tawra ro election si to khra 1984 gi aroi tam du da ADC gi election pangthoga karam bazuna moi gi chahi manga gi moi gi period se 1989-90 da loi khre adagi di hariba 6 schedule pi dragadi akoi jing da ADC gi election pangthok pa yaroi haidana tawgi badagi adum to khre madudagi tawrok ta baduna 2010 siri okram ibo bina luchingba SPF 2 haiba tare ani suba tamda matam da ai samak works minister oiri honorable chief minister maru biren ma se akoi IFCD hai usina water resources IFCD and the youth minister oiri DD thaisina akoi TD minister oi matam da sahi kul 1989-90 swai dagi tawrok 2010 yorok pachahi kullom si tawdana lakpo sida akhoi gi development si district ki leiriba ADC gi elected oiba adugumba democratically khanba ADC gi members sing gi kuthang da tawraga praja sing gi beneficiary benefit phanganaba khoina government matam de government thadaram base ADC gi elected body si leitrabani na concern district gi DC sing si kuthang da development gi paisa adi scheme mayam si chalamya adugumba DC gi khudang da chappa matam da di akoi khulai paiba haigadra da khara sakti laiba group haiba tare maduna nampu sapu da tawre harga praja singi thadari ba development gi scheme mayam aduga development gi paisa mayam se nongmai chindon da tawraga akoi laktana adugi example haiba bo akoi naga mapan da gi kisan rajen token moidu urkhul da DC gi campus da moi gi thadar ko scheme mayam madu खन्नरगा थोरकपद फारगा सेनापति डिस्ट्रिक्ट ता नेशनल हाईवे की थोंखाम दा हालेगा अंत उठिदो अदुमाइन तोदना सिंग की डिस्ट्रिक्ट सिंग दा थादरिब डेवलपमेंट की पैसा मयाम सिंग मसी योबो ngमक्तबदगी दी मतम दुगी SPF to श्री ओक्रम इबो बिना लुसिंग सरकार आई सामक सु मतम द मिनिस्टर ओइजबा हारिबा बिरेन चीफ मिनिस्टर सु मिनिस्टर ओइबा दीदी थाइसिना प्राइवेट डेवलपमेंट पायो मतम दा अखोय सिंग की डेवलपमेंट तोबसे मसी ADC की कनोसे लैत्रमिना मुत पतारे मसी साखुत पसी परपो ngमोइदोरे अदुना मसी की इलेक्शन सि तौदबा यारोय तौगदबनी हायदना अखोय मदुदा रिक्स लौरगा SPF सरकार अनि सुबसना अखोय ADC की इलेक्शन से तौननब प्रोसेस तौरे मतम द 2008 ता अखोय की स्टेट सिगी हाइबा तारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बाउंड्री डिलिमिटेशन कमीशन हाइबा तारे मदु की कमिटी अम सेमे सेमबा मतम सिदा हारिबा स्टेट लेवल द सेमिबा दुगुंबा बाउंड्री कमीशन की सेमिबा कैनोसिना सर्वे तौरे तौरकांदा ngसाइगी हुजिकी हारिबा 4000 अदुगा तुरी बारी काला पहाड़ हारिबा पंचायत मफम ओइरमिबा मरी सिदी ऑलरेडी हाना 1971 की पार्लियामेंट ना पास तौबा अदुदा हिल एरिया ने ना लेबनिना 2008 ता अखोगी ADC पांथोकनबा डिस्ट्रिक्ट मयाम सिगी डेवलपमेंट फंक्शन तौननबा गवर्नमेंट दुना रिक्स लौरगा तौननबा होनरको मतमददी हानगी रिपोर्ट से यमुबदा हाइरिबा जगा मरी से ADC की एरिया ओइबनिना मसे पंचायत लेबा याररोय अदुना ADC रोमदा हनगदबनी हाइदना कमिटी दुना रिकमेंड तौरकपदगी 2010 दा टिकेट अनि इलेक्शन तौबंगमदना लेरमबदो श्री ओकम लुचिंग अनि सुबा तामसिदा 2010 दा कोई इलेक्शन तौरगा मयाम खंगबिरमगनी इलेक्शन तौबा यारोयना थिंगिबा ग्रुप तुना इलेक्शन लोरबा मतुंगदा हाटकनी तुपकने तौदना खुमल लंपाकता उरखुल की सेनापति की चांदेल की टेंगनौपल की तमेंगलोंग एरिबा डिस्ट्रिक्ट मयाम सिगी ADC कारंगपोंग होय पुला मदुदा अहिंग नुगिन लैदना मयुमदा हनबा यारोय तौदना तौखिबदो मदु 2010 दनेबा लैजरमीबा हानगी एक मिगी एक न पास तौदना हिल एरिया ने न लैजरमबदो मदु मरक्ता अखोइना भोट का काद्रिंगै हाइबा तारे 1984 की ADC दगी कारकपदना 89 90 दा ADC इलेक्शन पांगथोक्तरे अदुदगिना सही कुन मुक्से कमाई तौगिब्रो अखोइना ताबददी मतमदुदा कारमबा कांगपोपी की रिसोर्ट थपा लाइदी ओइखरे कोइदी आइदी मसक सुखंगौदे अदु अहन इबुंगोदुना रिप्रेजेंट तौंगै मतमदा ADC की इलेक्शन सिजु तौद्रबनिना अखोइगी डेवलपमेंट से करीम भाव तौहम लेत्रे अदुना अखोइ पंचायत ओइना अखोइ यावहनबिरो हाइदना मतमदुगी सरकारदुना या तौनरगा मोय पंचायत की ADC की इलेक्शन सही तौद्रिंगै की मरक सिदी जिके हारिबा मफम मरी सिदी पंचायत मतमदुगी MLA मतमदुगी सरकार गा मोय तौनरगा नोटिस थोई हाय थोकते हाय मदुदी अदवाय एरिया दो खंगत्रे अदुमाइना पंचायत की ग्राम पंचायत जिला परिषद ओइना लाखिबने अदु हुजिकी चाही कुन तौद्रकांद ADC की इलेक्शन से तौननबा ngसाई डिलिमिटेशन कमीशन हिल एरिया की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की कमीशन कमिटी सिना आनगी रिपोर्ट से तरुदा 1971 दा चललगा लेरमबदो मदु नंबरम ओइरगा हनगिबनी अखोइना हेक्ता सिरी बोबिगी लुचिंगबा सरकार दुने हेक्ता इन्फॉर्म बनते हेक्ता पीरम बनते अदु आइना साइजरिबा वीर बहादुर चौहान हाइबा नुपा ADC की मेंबर ओरमिदो अदुना साखिनी अखोइना हाइजन बनते